Il-Parlament Ewropew qed jinsisti li l-Gvern Malti jieqaf ibigħ il-passaporti u jippubblika r-rapport tal-inkjesta Maġisterjali dwar il-kumpanija sigrieta Egrant. Talbiet il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia ilu jagħmel għal xhur sħaħ kemm fil-Parlament Malti kif ukoll fil-Qorti. Bħalissa l-MEPs qed jiddiskutu riżoluzzjoni tiffoka fuq il-Gvern Malti u fuq l-Slovakkja u qed issir wara l-qtil tal-ġurnalisti Defni Karwana Galizja u Jan Kuċjak. Fost l-oħrajn, ir-riżoluzzjoni qed tinsisti li l-Gvern f'Malta jiftaħ inkjesta indipendenti u pubblika dwar il-qtil tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja, jikkundanna bla ebda riservi kull tip ta' diskors ta' mibeda fil-konfront tal-ġurnalista, jippubblika r-rapport sħiħ tal-inkjesta maġisterjali dwar il-kumpanija sigrieta Egrant, jiftaħ investigazzjoni dwar il-Panama Papers u r-rabta bejn il-kumpanija 17 Black u l-Ministru Konrad Mizzi u kemm, jimplementa r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja, jieqaf ibigħ il-passaporti u ċ-ċittadinanza Maltija, jippubblika lista separata ta' dawk li xtraw iċ-ċittadinanza Maltija, jippubblika ir-rapport tal-kumpanija Henley & Partners u jinvestiga l-allegazzjonijiet tal-bejħ enormi ta' viżas mediċi u l-involviment ta' Neville Gaffa. Fid-dibattitu ħadet sem l-MEP tal-Partit Nazzjonalista Roberta Mezzola il qalet li minkejja it-teddid u t-tajjir mhix se tieqaf tiddefendi lill-poplu Malti u Awċi. Malta and Gozo are my home, our islands, our people have overcome barriers many people can never even imagine to get us from colonial rule to EU membership. And we are a country whose integrity and not our size has defined us. And we stand up for what we believe in and we stand tall. Now, Maltese values are European values. There is no difference. So as a representative of the people of Malta and Gozo, I cannot be silent when they are under threat. Il-vot fuq ir-riżoluzzjoni se jittieħed fil-ġimgħat li ġejjin.